Ngethi chamwanya murethiri wa Meru TV nkerigira uri na ugoro bubwega ngakuromba umbitikirie kwa gitio gikinene pumbe kwithirwa ngikumenyithia njara njatukinyira kiri metha yetu ya nteto na buria butindite ntuku ya narua ritwa rako kambeta Kathure wa Mburugo na mwonaniria wetu wa mathithio ni Paul Ngojiri. Tukiambiria na nteto chintu ni gutwika inderia musafara jwa rutere ruregani na thirikari chwetete na mbere haja kaunti ya Meru jutongeretwe ni mutongeri wa kiama kia PNU Peter Munya na mutongeri wa Jubilee Fred Matiang'i ikimako kana ibiuria ni bikojeri ruterero mawani akari nyuma ya tongeria baba kutharirwa Mike na kote kumenyekana mtoro mbere kwethirwa kijukia Mike je okire mutokire kiomborano kiomuchemanyo juu mbere kare uri mbakothirwa rithithika mutongeria wa kiama kia PNU Peter Munya na kombete kwethirwa gitariria na nkuruki kuga we atethirwa akerungama giti kana atethirwa akia munini wa Matiang'i indi no kageta na mbere na kuromba giti kia gavana wa Meru urothurani riboti chini Murithi waba uria wari gavana wa Meru wa mbere Peter Munya bawatanirite na uria wari waziri wa ukaria ndene nthigurune ya Kenya uroikeja Fred Matiang'i barikiji gukinya nturene ya mawa nikende bakomba kuingira ndebe na huyu ndugu yangu Peter Munya. Chama cha PNU na Jubilee tunafanya kazi pamoja. Ni vibaya tumefanya. Ni wangapi wanaunga mkono kwamba mimi na Munya tufanye? Na huyu ndugu yangu ninamjua, tulifanya kazi na yeye mbeleni kwa serikali. Huyu ndio anahitajika hapa Meru. Kurudisha nchi hii ya Meru vyema mahali huduma inakuwa jambo la kwanza kwa serikali ya ugatuzi punde. Ninawaomba na nyinyi ninajua mnataka kazi nzuri ifanywe. Mtashirikiana na Munya na sisi wote tuhakikishe kwamba ameteuliwa. Munya akiaria arikitie wikira weru ni ati we utirani miti akwenda ki Matiang'i na uga we nandi akethirwa we akiromba giti kia ucokirwa kairi kia ungavana wa Meru na kwamba mimi ile kiti natafuta ni kiti ya gavana wa Meru. Mimi sitafuti kuwa running mate ya mtu yeyote. Wale wengine wanataka sawa sawa. Mimi naunga Matiang'i mkono kwa sababu tunataka serikali nzuri kule juu. Hata ukiwa gavana unahitaji serikali nzuri kule juu, kwa sababu pesa za kaunti zinatoka kwa serikali ya juu. Sawa sawa. Mushemani juju kari na thiri nyingi ndene tauni ya mawa aria kumbire kuonekania gicana cha mwichone kana muthiene igitene riria antu bangi baba kuromba kura mwanya bakwaragia microphone ya munene yomba kuiwa na kwagia thine nyingi na mushemani uju wathira kufanga mambo ya mawe na kupangia watu kuwapiga na miti huku maua. Tunajua hiyo. Sisi hatutaki vitina na sio hatuogopa. Sisi hatuogopi. Nafikiria tunaogopa sisi. Kwela ingwekera. Na imani kera. Hakika kwa Munyaga na kai kumetia na ailambu. Kwela ingwete lambu. Kwela ingwete lambu. Sasa imepotea hivi maandamano. Nani yako na microphone? Imeenda wapi? Murithi wa banke ripotera Meru TV kumaya mirigoni ya Igembe mawa kungina kuni gutwika mithikali nturi na uriti ya Kenya kuigwa gwitana mbere na kurombera mutongere wa kiama kia DCP Rigathi Gachagua indiria nthiguru itegerete kana irigirite kuigwa watho kumania na koti nene bweki impeachment yawe muthenya wa ntuku ya Jumatatu akiaria nturi na menereti ya bunge bamwe na kinya ama senators nonto bakwaria kurita uge boria bukoneka na kwitana mbere na kuinyiria igamba riri akioria atongeria baba kuigwa bakireta watho boria abokathithika na njira ya uma na weru uruthuranirite riboti Jenny Jeff wa Gituma.
nawe Mithikari Nturi ukuromba giti kia ugavana mwakene twitite jwa 2027 noritia Kristo bakuri marombe neja kurombera tauni ya Nkubu na kinya nthiguru ya Kenya bethire bakirombera Rigathi Gachagua nuntu igamba ryawe rikethira rikigitwa ntuku ya Jumatatu Niara koti irigiri gwita uge bwayo kethira Gachagua neberwe gitine gukithingataira mawatho. So tuombeeni weekend, my good friend Rigathi Gachagua akona case judgment inakuja on Monday. Tumepigana kotini, tumeng'ang'ana kuambia Mungu wacha haki iweze kuonekana. And I believe Monday jioni mambo itakuwa tofauti. Sababu I believe kama makosa ilifanyika na ilikuwa kweli ilifanyika, usikweli utujalikana. Nkuruki Mithikari Nturi na ugite kuringana nawe ni mbecha chethire chigitumirwa na kuorotithiria bunge na kinya maseneta ja nthiguru iji na kuga jutari murungamo jwao. Hongo ilitumia kazi, pesa ilifukuza mtu amepigiwa kura kwa ofisi. So please, pastors, bishops, pray for us as a party. We are waiting for God's intervention in this matter. We've done what we are supposed to do as people who believe in the truth, because we want to be vindicated, not because we even want victim. Mimi nilitwa mwichi wa fertilizer, waambiwa resign, na I will not resign. Wacha niende kwa bunge, niende through that rigorous process. Niwe cleared. I was cleared. If I ran away, I would not be walking here. Ningekuwa mimi naitwa mwizi when I am not. So please, Nkuruki mutongeria uju na ugite abangite kuromba giti kia ugavana aja kaunti ya Meru nikenda kethira kigarura jamwe jamothu kujethirite ya gikarika kaunti iji kwa Kagita. Mimi I am National Organizing Secretary of the Democracy for the Citizens Party, DSP. Mimi hiyo ndio ofisi yangu for now, na nilisema tadhani hii kiti ili niweze kuona vile tunaweza kuleta mabadiliko. Watu wakienda, kama kazi yako umepewa ofisi hata ya kufuta watu, because it's a constitutional duty, it's a constitutional mandate, tuseme ya bunge. Piga msasa kama mimi wakili, niwaambie ni wewe hii story imekuja pamoja na ushahidi hili imekuwa ndio convict ama ndio ya quit, because the decision you take as consequences hata kwenda huko mbele. Nkiripotera Meru TV Mbita Jeff Wagitumam. Kunge na kunegotwika Bishop wa kanisa cha Methodist aja nthiguru ya Kenya urukumenyekana ta Reverend Dr. John Maromba muthenya jwa ntuku ya narua na murirwe ta arija Chancellor Obatantatu kiri University ya Kemu aria mambura jaja kuthithikite kiri sukuru kaunti ya Meru. Urina riboti je ni Mutugi wa Kiambi. Hi, Reverend Dr. John Maromba Mucheke, do publicly declare my acceptance of the appointment as Chancellor of Kenya Methodist University as per the terms of appointment. Ni Reverend John Maromba, presiding bishop wa kanisa ya Methodist aja nthigurune uria wethetwe Chancellor wa cukuru ya Kemu University kiri mambura ja kuthithikite Kemu main campus aja Meru akiamukira murigo juju. Maromba ugitari tayari gukinyukia cukuru ije matagarekire kwagirithia utungata bwa kithomo na kinya wonokio. I am inspired by our university motto, the future is here. This is more than a slogan, a motto. It is a declaration of identity and responsibility. The future we desire is being shaped today within our lecture halls, laboratories, chapels, and through every student
and staff member. Atongere na bokere shukuru eji yake mu bagitarira wiregiro bari na buku manena otongere bo Reverend John Maromba mono bakiromba ngwataniro. This ceremony marks not only a transition in leadership, but also a reaffirmation of our shared commitment to fulfilling the vision, mission, and values of this university. The office of the Chancellor is the highest symbol of unity, vision, and identity within our institution. It embodies our aspirations, our heritage, our enduring commitment to excellence in education, research, and service to society. The Chancellor embodies the values, aspirations, and the identity of this institution. The Chancellor serves as a symbol of unity, a symbol of continuity, and the enduring Christian foundation upon which KEMU was established. Waziri wa Roji ajanze kurunere kimoga ogwikinyete mambrene jajake ba challenge kumanena kwagia kosi shanjara akiuganze kurega rokirete ngoge shanjara na kurena bata ya kosi jigwekirwa bonene. Being part of the nation, how do we train our young people not to become consumers but to become manufacturers? We have to invest in STEM courses. The transformation of this nation cannot happen without them. And it will never happen if they are not properly equipped for that journey ahead. Mark you, I am not saying there is a bigger or a lesser course. I am saying we need a strong STEM system. Technical courses. We are working together. We are both cultural enthusiasts with the Vice Chancellor of the University. We formed a partnership with Kimeru Institute, so we are launching another Kimeru course, and it will be rolled out from this July. Kiripotera Meru TV kumake mugeshigo bunge keno dhimenti Mbeta Mutugi wakiambi. Ibaga mutugi wa Kiambi nonto bariboti ukongena kune gotweka nyuma ya gavana wa Meru County Mutuma Ntwithingia akuga awakibwa State Lodge Golf Course na Kinyaya Port mwitone Meru County mwitone Meru ni mweketa na mbere kuthithika ri uri okumerire mata agitikia ungavana JR Marete na chumiritie na kuregana nonto bu akiuga kugitangwa komite ya Imenti Forest kugatuma ikuthukangia riera ria Meru na kinya kunyiye mbura uruthuranirite riboti iji ni Kirumba Wankatha. Akiaria na metha ya Nteto ya Meru TV na njira ya mwanya JR na menerete bunene miario ya gavana Mutuma kuga no mwanka miaka ijite na mbere kagita augite gutongithio kwa mwito gukareta mathina nkabo chareo ja wagibo wa mbura rigi ntukiro ike thirikari bao na iba utue yuni na ugwe na nata muntu omba kujaga atwira ati batu no mwanka age State Lodge twenda kana twarega no tuimundene jwa public no ntote mundene jwa muntu na ndi au nyani yo kurukia nkuruki no tuimunda jwa ba utue twinde so batu tuliuga atiri na tuge categorically na twire Mutuma oju tendete ukaranke gweta marito ja muntu lakini katumuire governor Mutuma oju ba utue bwa mbere kabisa utuo gutuma akwira na kwenda airport ute muntu ogutuma ari mukario Meru akwira na kwenda State Lodge ute muntu ogutuma akwira na kwenda ochetha golf course chiri o mwanka kinyana nyuki athano kwenda kwenda ochetha golf including you ndie ndwa chetha na nyuki kana bwita bwa chetha na arabu boyeto chetha batu kira tukwenda inga yule myundene yetu nontu bokwithirwa twina miti miega ng'ombe cietu cioneria le kuria na inyenyo moche kithaka na nyoni cione into bya kuria batu tikingi twina ngugi na kiono tikingi Murungu atunenkere tutina nkoma ngondi guru na tuga tukendia dhahabu kana bibingi na tutina mbecha cia bauba ukwenda beto chetha golf kana betana ndege so ntuko mimbi utumawenda ututhangikia kiri obwiri kwitho gichura yo uni ja jonto marete ndi community developer mbwiri kwithirwa nkiuragia atiri ndi mutongeria wa antu mbwiri kuthangiwa ndeto kutithia ri ikaguna bangana na ndio kaja kwithirwa tu tuguna twinde then ikanya getu gututera na ndio gatwiro akatu ore ukawe ugwe menya you are simply a servant of the people
A servant of the people ikumaanisha kinya waka ki lazima batu no tukinyanto amato kakobora no ntuni etu no tukobore utongeria manata kabo gaturo nyabora bu support ni nyabo akubungo ta kabo gaturo igitari mo kaumo na ndi no tutukeza tutena legacy amanto yo tukakora na twake miti to ande miti tuchoke muito urajwa bwiriuka Nikagita kinya gwetete manto jege marija bati kuritira miunda iri tauni-ini kana land rates akiuga bili yakurukirwo mwaka jwa 2024 ikainyeria na kinya itume antu bamwe batunywa miunda yao 24 babo ukithiurunka na ala tukiringa siasa chia finance bill ba kurukia another bill ire kuga ugukeja kwithira wina munda jwa kujore within any urban center ukari wa certain percentage yembeche iria munda juju ithero jwe na uguri bungana na boga 0.05% 0.05% kinyoka julia wengwa wegwija 5% 0.05% irekirwa 0 mbuga kenda urigwa urega kumenya lakini wetho wena munda jwa ngiri jwa milioni 5 le ndene nyako ngo times na 5% yembeche yu o ni oketho okiri agakwe ngiri 250 if I'm not wrong ukeja kwithirwa ogetwe ngiri 250 o mwaka mundene jwo jugu na muchonko noe alire ya chiringi arara chiringi 10 mwanke echo ilio chitithiro cha kinya chiringi 70 paeka eke mwe munda na jo mundo mwingi ende jo ijuo jogu imure imkori to kuo jogu iwo kwirwa nonto ina ka plot ka milioni 5 ore 250,000 a year eti chambere chirare yakwa wethirwo tina mbecha che kurea guterethero kwina thina kora ya kanya ni kendo ria thaiji bakareta ketha wina tunyumba tukomborithania bakuretere muntu ugwitwa receiver manager ari ye nyumba yuti yaku mwankarire akarera ndo boiwa mbere wale moikorera ndo thirikari riuga kana ka active riuga ithaka gyaku kiendwe ugo ti uri twe kinya kurwa kiuria na nyote koti bugeta kenda mbecha iria wina cyo cia thirikari cia recovery uchi kwirwa cia thirikari and you ask yourself kinya muchunko wengwa riria ari mukoroni aturiagia yacheta hard tax ata aturiagia mbecha chikariu na ningachira kinya mbecha kina mbecha 50 ugo munda jo atigiro mbaro ya bawi kanyumba gaku gokaro karao na ndio choke we no to within urban center uri we 0.05% no gatarirwo no guribwo nyumba no kuona je koke thina munda jo ngumeme yake 10 ikire tungukuria so erote na bali ntubu ibwijite na bubwiri kwithirwa bui enforce mbere 2020 muthia augite Amero ne babati kugwatanira nikenda bakaria into byao akiuga muthenya jwa rojo bagatirimana keni nege showground Mero nikenda babangania ore bagatetera muito jojo ko winyariri tutereka no ntino obwito tua kukuna nkotienu mwito ne yo kireri au ino antu beta kurethia na mantu jangira jau na tutikwenda ngai yetu yura no kuona Mero already ni gwitekea ngai ekungana lakini muntu nakurunga magatwira ati no tute mundeno jwa banyako twaka batu no monga tukagitatia batu itubangina itubene mwito jo as public ewa kuwa tujwa muntu public iba we own the land and we don't want to tekwenda state lodge to tekwenda golf course na kinyabo wakabo succeed bwaka ntukwe mo kaumo tongeria una na kuira na todhaji kiripotera Meru TV Mbetakiromba Wankatha. Thirikari ya Kenya gukurukira habitha kana anene bege kana barabara ungamirite biashara inini aja nthiguru ya Kenya muthenya jwa ntuku ya narua ni bakuthithite muchemanio ajo kwariria bure habakathithia kana njirira bakeja na choche gukiria biashara inini akiria Kenya banthiguru ije akiaria akire muchemanio jura jo kubanganitwe county ya Isiolo uriani ukumenyekana ta Henry Mwendaritha uriani Director General wa biashara inini na rokurungamirite Minister wa ngwataniro na Kenya urungamirite biashara inini aja nthiguru ya Kenya Wycliffe Oparanya na ugite thirikari gachiritanira na njira nene akiri gutigira ikumba kuthiragiukiria na nkurukigwe empower biashara inini na kiruguria thoko uruthuranirite riboti Jane Mwirigi wa Charity. I am Henry Ritha, the Director General for the Micro and Small Enterprise Authority. Henry Mwendaritha mwerekeria munene wa rwangi rwa Micro and Small Enterprise Authority anatongeretie muchemanio jwa biashara ba kiwango kia nthi kaunti ya Isiolo. Muchemanio juria ajuretete amwe a biashara na onjorithia ba thirikari na bate ba thirikari Mwenda aikinyitie Isiolo Antone ya Minister Wycliffe Oparanya na agutariria mubango thirikari nene
iri na juu kirigukiria biashara ba na njira ya guchwira ntaira mathina jaria bagukurukira kuongera baita kiri urimi bwao na biashara ciao o amwe na kubachwira thoko ya biashara ciao. Here for the Kenya Public-Private Sector Engagement Forum, which we are calling MSME Connect. MSME Connect is a private sector-led interaction between the private sector and the government in support of the micro, small and medium enterprises in the country. We have been moving from county to county to get the real issues, the real opportunities, the real challenges, the policy interventions that we need to make to support the growth of MSMEs in the country. This is a project that is extremely important and relevant, especially for this particular county of Isiolo, because KJET is a project that is value chain driven. We will be giving between 5 million and even 32 million to clusters, not individuals. Anguruki augite gukurukira mubango jo thirikari nene ni tariritie na kurita uteithio obu nene kiria biashara banini bario ekuru arimi na kinya mbeu mbithi agitariria ndionga achia rais kaunti ya Isiolo uria iretete ugaruruku na kiguni kinene kiri biashara ba muthemba jo na Anguruki uria chitite na mbere kwithira ikibaguna rais na kwirigira guchokera kaunti u okairi. This dialogue is opportunity driven. We are here because we want to discuss opportunities. We are not here just to look at the problems, but to discuss opportunities. We were here with His Excellency the President a few months ago, giving 42 million Kenya shillings to the youth of Isiolo in all the 10 wards, 84 per ward. We are here today again with various financials, both within government and in the private sector, discussing the financing opportunities, understanding and appreciating the challenges that these people are facing, and also agreeing that for us to grow enterprise, we need a collaborative approach, integrate the initiatives of the private sector and ourselves. And the President was very clear on that. Can you please ensure that these clusters understand the importance of value addition, and KenGet is coming to do value addition. We will support the dairy value chain, we will support the textile value chain, we will support any person, any cluster, and by cluster here I give examples of organizations like cooperatives. Amwe nonjorithia bangi baria barikitie na gukinya muchemanio nejo ni arungamiri baitengo mwanya mwanya akirindwangi mwanya mwanya nene thirikari ni Kenya atauria Henry Mwenda Ridha agutariria. So who is here? We have the private sector, we have business management organizations, we have, for example, partners like Kenya Bankers Association, we have various banks working with us, we have the Kenya National Chamber of Commerce and Industry, we also usually have the Kenya Manufacturers and other related business management organizations. Kiripotera Meru TV liako adietoa ni Mwirigi wacharite. Kungena kuni gutwika hakari atongeria mwanya mwanya muthenya jwa ntuku ya narua ni bagucemanitie kiri cukuru ya primary ya Nkonga wadi ya Kirwanari gicigo mbunge kia Mburi kiri gukungwira umenyeri bwarera aburia bukuthithikite ntere mwanya mwanya nthiguru ngima bakiaria atongeria baba ni boretie akari kuigua bakidumira mubango jo kuanda miti iri njira imwe ya kumenyera riera kenda kuruguria itete mabia roji kiri mambura jajja atongeria baba kana akarini bombete kuthura bakiariria mantu kathumba na mathina jaraji bombete kuthura bakirumira bakiuga intobiria bigote jangwa kiritura riu ni imwe bia intobiria bigotuma riera ria itura riu rikomba kuthurwa ikithukanga nikagite kinya borete thirikari koigwa ikeberia kirine kirabe njire kiritura riu ria Nkonga ria gutamati kimbe kuthura gikeberwa ni kwithurwa ni gikubanyarira mono kiri mantu jegie no gima bwega bwa mwiri uruthuranirite ripoti jini Mwende Olaiboni. Ntuku ya gukungwira umenyeri borera na kiatho kirake kubwithikite cukuru ya Nkonga primary bakiaria atongeria bara bokinyite kiatho neki ni barombete akari kumenyera rera na njira ya kuanda miti o amono so antu aya yakote ya ruko. Tukienda kwa misitu tuangalie upanzi wa miti katika chemchemi za maji. The eucalyptus zimekuwa shida,
kwa mazingira yetu, kwa sababu mito imeendelea kukauka. Hata kama tunaitumia kwa kazi nyingine, nje kumwekoro washaura mpempe washaura mashaura eziro tena ng'ombe tika wikia takataka ene ekira mndene jwaku nyazia ekalia tukuingane toma tukaja ku separate ka kwadurana ukorore na tu ntonga tutethirwa toina miruko no tinto bia binungate bia byumanje sheto. Make sure that you plant trees, mshunge hii msitu, kwa sababu msitu usipochunga msitu ni kumaanisha ni kuangamia, tutaangamia. Nyara karibana atongeria bamenerete gutejangwa barabarene kwa pampas na nkurukikinya kilinya kya ruko kya nkunga bakiwa kari ne bare ya thenene ne kumane na mununko yura yuma kiareneke. Weke sheria ama muweke ni nini tutafanya maneno ya diapers. Kama ni hizo kampuni sifungwe, sababu hatuwezi kuwa tunafanya mazingira mwingine anapata pesa anakuja kuharibu. Kama si kufunga, watafute jinsi hizo madiapers zitakuwa recycled ama sikue dissolved. Twashere beto bioro byana beto itoshokere ninapi nikenda kioro kya mwana kugaikagia ko kabo kono gaikora. Kwa nini kusikue na even small dump sites across the county, iwe takataka inatoka Kubu, inatoka all the way inakuja kutupwa hapa mbele ya watu? I'm not a politician but I'm against that. The community ya Ngunga haijafurahishwa na hiyo takataka kumwagwa pale, na tena inakuwa ni kinaya sana ati ile siku ya mazingira all those stakeholders wanapanga mkutano next to a dumping site. Bado ni kinaya kubwa sana. Lengo letu kuu ni hiyo takataka iondoke hapo. Akiaria DCC wa Boris Josephine Jenga Rwanda ipeirite ya barabarene ciuma ndekea akiwa bakawatanira na tongeria bange kubwithio chonkoni na kumenya buraba umba kuthiria thina naona na tukafanya utafiti, hii kitu inatoka kwa our daycare. Tukaweza kuhakikisha kila daycare tunaona pahali wana dump hizi pampers, kwa sababu kama ni mimi kama mzazi kale kamoja haiwezi jaa gunia, si ndio? Lakini hawa wenye daycare tutawafuatilia na tuhakikishe wote wanaweza kukompra. Ripotera Mero TV kumabore mbeta wa mwende walaiboni Katuonekanya gakunogo kaindi nchokerete na nteto inge kathumba ukiabia mitambo. Mujiari nukuri niko kaira mwana waku kugwata kithomo kia utia wa kiriu ugakua nkorokaire nuntu M College ni atongerete ki kithomo kia utia na Kiobundi Mount Kenya East na Kenya ngima na twina miaka 30 ukuma tukwambiriria. M College mwana waku akegwatira motia makamumbithia kuruta wira kajaga Kenya. Twina courses ta School of ICT, School of Hospitality and Social Sciences, School of Driving, School of Agriculture and Environmental Studies, School of Engineering, School of Education, School of Accounting and Business, Advanced Healthcare Assistant na Jenge Kathumba. Iandikithie kiri ujukania uri othiete na mbere kiri mutandao gukurukira www.mcollege.ac.ke kana uturingira thimu gukurukira 0741871257 kana 0705761606 kana 0790849934. Ni ugwati ugeni gukungwira miaka 30 ya utungata wetu. Embu College, skills to go places. Tatua instant wins na Daka. Multiply bet yako mara 5,000 kila dakika 20.
Ukicheza na 20 bob only unavuna £100,000. 40 bob unadaka your 200,000 shillings. Ukicheza na 100 unakamata $500,000. Pia kuna bidhaa za nyumba kama smart TV, fridge, cookers, air fryer, car wash machine, motorbikes, tuk-tuks na Marutis to be won. Instant millions to be won daily. Ni rahisi. Ingia kwa M-Pesa, weka paybill number 440440. Weka paybill number 150150. Count Meru. Amount, weka kati ya shilingi 20 na shilingi 2,000. Get your wins every 20 minutes. Tatua instant wins na Daka. Flex Meruka Bazaar bagwatanirite na onania bangi bainto bia mithemba mwanya mwanya ni bakinyete Meru Showground Nandi. Uri mu biashara wa ngari nini gwita mwanka, sport utility vehicles, spare part cia ngari, electronics, bank and microfinance, insurance company, into bia urembo na bingi kadhomba. Flex Meruka Bazaar tugakureta hamwe na mteja waku. Ikinyie ntuko chionde cha Jumapili kwambĩrĩria thaa 12 cia rũkĩrĩ mwanka thaa 12 cia ũgoro, ũkaigwatĩra kanya ga kwendia na kũgũra into bionthe biria ũtwĩre nyonterete. Flex Meruka Bazaar ni one stop shop. Kumenya manto nkoroki turiongere Meru Showground Sunday chionde kana uturingire thimo gũkũrũkĩra 0705 950 920. Twende Flex Meruka Bazaar. Hii ni mwecheche. Ibwegano ntuba kuthurana gwetana mbere na kurumira nteto cia Meru TV kiringi na chira tukuthuranirite ni gutwika kariba kuma sentimenti ibachumirite na kuona bakioneka bakimeneria bobo nene mubunge wao Kirima Ngoshine nikiraba kuga na igeria aria kurita kana kureta anto kana ringi kura kumakiri ishigo mbunge bingi kenda bakeja kuandikithirwa kirege shigo mbunge kiawe kirikithurano tuthengerete kia 2027 bakiaria kariba bane baugite abateria kwithirwa agitegera mirandi iria ritite kende komba kwithirwa ikimutetera mwakene ja 2027 onto augite batitikiria kana tongere bwao gotibwa thithite nikyo gitumi akwithirwa agichwa aringi kura kumantere inge kenda bakamuthura ki 2027 orothuranirite riboti Jeni Mutugi wa Kiambi. Tankuga ore aja na ate chenje no ndoro chenje rujo no ga chenje akwenda kumya ibangana bari batechenjitie tenda tuja guchora bagachenjia ni mbicha eje kurutwire kwirikana mubunga Central Imenti Kirima Ngochine akira kariba kwirikana ne bano thimenti gochenja kura chiao onto bwikirete bamwe bakari Central Imenti komeneria Kirima bakiugari kamenyera ga kugura kura kumejigo bunge binge nekenda ga kuruka tinya na aru akiachenjia inya 2022 ngwa bagurite atora kugura kura kenda akuruka o Kirima twe mwere nyathi uruka no batu twejete na full post na ni inya kagura wegura no peu ukagura kareja ichaguri igitari mwanto baguri wa igitari ngitware thina wegura na icoke ichiure iure utege tukathithiore tweninga kura turingirite muntu ro gwita ngugi twagwita kugura chukura turendo mwiro tiri iwa gwita kugura chukura mutindwa mbechi chiti bati kwithwa ibati kwithwa ituthithirite njira
ne je kwanza witegetene witianyweria wicho ibati kuduthitheretie lakini mbasari hakuna yani gote bubo wega na ke manya ka mantu jonde tubati kudu atwero karuki tutite umuringira kura direct kuringana na Karibaba mubunge Kirema Nguchine gutengu giararaitirite Kariba giciko bunge giki na nikio gitumi gikinene kiawe gwitutira na njira ya kugura kura bagicite kagitane gaka kunywera kaone kamwe nawe ambuye tuthure ne na nimbagite nyoro tuthurite urige Kirema buru ndarigara bonono tundarokete rukire thaa 12 Neiro ndejito muringira kura rukire thaa 12 lakini oni meya matu yakwa jambanga ndiri buru na nyabara nyabikibiki janjire yeto gwitira nyumwere ne na nikone gikiro twiga tunini mbasari ira twero itukane nkairwa guticio tunenkairwa kinyani ini guticio tona unyata ona niko kwenda kuria bwega boyo bwana Kirima to muthurite bwega na twero karukire na tugite bwega no we twina we bwengwa kweri ono ndokerwo kire kairi mbugite no mutano mbete thura ndamuthura kweri oni kiuga nwe to muthura kweri ngogire kwa twiterete tejera mia ondo kuma kariane kwina mwanka koronkware ndebwa kya makoro rami mwanka thaini irathirire onthe kaitete ikoboka kenda kweria kura cia 2027 yakwe yethithe ya karipia kenda yakwa na gututhithiria njira na ndi buru Kirima otengo yenio kariane aja na ketherio gikurungu kya njoka kira gitikinyawa ona gakinya kariane arumwa njoka nonto ne njoka itura kariane tutamwona kuma twarokere thaa 12 kwanja wondagererwa ndiguru mbeteta muringira kura kenda kuruka kenda tethia kariane nonto no kariane kiripotera Meru TV Mbeta Mutugi wa Kiambi. Kungi na kuni guteka ekuru na bagikundi na rito akauria akumatigania antuko ya narwa ibachumba kuchumeretie kumeneria mubunge wa ekuru aja kaunti ya Meru Karambo Kailemia bakiuga na batejaneretie na batamona kana kinya bakunika na mbecha cia ngaf kinya kwethirwa ni bamuthurire nara nande bakiaria bamorite ombe kwethirwa kibaririkana na kinya arega mwakene 2027 bakethirwa bakimweberia gitini. Amen. Wegundia kathoria kekorwa thoria kia kauria. Oria ngokori atere Kailemia. Mame to kweri. To torere kura tutena ngwa. Na ninge wowo tomo torikana kweri. Tomo torikana. Nimbio torikanete abio katotia koro ya barabangi okorikana na lami na kana kwa toi muitho na boterikana to muitho ibaba ikuga. Tomo torikana kinyare momorikana koro bangi ibo kuthurere makinya rome ba korea. Na koro ba korea ma to kwanda ma baba na ya masinani. Awo wana ntote kwa masinani wana to kwate kura. Na to nge ma to era kura to kwa to te kuichie lakini watu no to tere baba lai. Nimbio ito torikana no ole raizoria morungu na ibo kura chuma kocho ichate ka buruburu. Kailemia tere uri anda kumanisa koro ba imenti kana ba bembe ibonga bakuthurere onturemerete na ukuomve kuonka batinya twekura yenya tokweto twekura kankoria ni namba esa changa bucia etere onto batakinya thoria ponda na twethingia ponda ana ibaonero ibatwe twe mokaito otiebio tuona kuma Karambo Kailemia tutamwona tumuringaira kura na tutamwona othio nondravena twamuonere tutamumenya yanambia lakini hata kinathuria kinya yawe tumuona na tebwa tutethia katokera kinya morungu gotomuringerete kura tutemwene na ikundi na kwaya na la nyiro na kaya nambaranga na tekinya thoria to weka naruo okare otuthikira kana we yakwe to 2027 okanonya iko yakwe to kura no Mubunge wa Kiharo Ndindi Nyoro na orientie thirikari
kwigwa igitira kana gutia watho bwa koti aboingi bakwandika arimo ba JSS akiuga nitite na mbere na ite kujukia matagareja una mpwe akiaria na ugite thirikari ni batire kugwatira kithomo na gukika ni kwithirwa nikyo rumugororotoro na no kwithirwa ikyo ikatetheria bobo nene kirigukiria thiguruji ya Kenya nikagita Kenya ugite batigane na siasa iri kureta mbatho na kuruki gutegera mirandire komba kwithirwa igiukiria na kuigeka thiguru ya Kenya irio kithomo. Ile pesa imewekwa katika bajeti ya kufanya siasa. Mimi kama Dede Nyoro najua zile masimo zote wameficha pesa ya kufanya campaign. Mutoe na wauliza watoe hiyo pesa. Wakianza ofisi za mabwenyenye kule juu. Hiyo pesa ya kuhonga wa Kenya muondoe mulete katika elimu. Na katika elimu pia judiciary yetu imeongea na ikaongea vizuri. And our judiciary is very clear that hii maneno ya kupea our JSS interns prolonged internships koti yenyewe imapiga hiyo marufuku. So I'm appealing to the government, the TSC. Wakenya na walimu wote wa Kenya wanasema hivi. The confirmation of all the 44,000 JSS interns sio kitu wanaomba serikali. It is something that we are demanding to be done. Na hatutaki hawa walimu wetu wa JSS ati waambiwa wagoje mpaka January wapewe confirmation. The financial year of government will be starting in July. July tunaangalia, and we expect nothing short of confirmation of all the 44,000 JSS interns into permanent and pensionable terms. Na hiyo sio tafadhali. Kiharo oye. Tonyorokia Kiharo. Of confirmation. Gena kune gutwika tongeria ba kuma Western barabara kire murengo nje Kenya Kwanza ibugite bagete na mbere na kugwata mbaro rais wa Thiguru William Ruto kire kithurano tutengerete ke mwaka jwa 2027 akagite Kenya bugite imboro tidete kiara kana ni bakumurika igitikia president mwaka ne 2032 bakethirwa bakikioja akiaria uriani speaker bunge nene Moses Wetangula na ugite atongeria bagete na mbere na kugwata mbaro Ruto na nkuruki gutigira kugwata gitikia munene wa Thiguru mwaka ne shusho tutengerete kagita kaka bakwarite mandojo cha barekire muchemanyo ajo kwa empower ekuru kire county ya Kakamega. Mimi ni mfupi lakini huwa naona mbali. Mheshimiwa William Ruto akienda anaenda miaka ngapi? Tunampatia miaka ngapi? 5. Sikaliko. Alafu akitoka tumesema Muluya anatoka wapi? Hapa kwetu kwenda kuingia kwa kiti. Tukiweka mtu mpya anaenda miaka ngapi? 10 kulingana na katiba. Ni gani fupi kufikia presidency? 10 ama 5? Hiyo hesabu ni ngumu. Si ni 5 iko rahisi. Ili pia sisi tuwe na state house tuweze kukaa pale, tuweke mtu yetu aweze kukaa kwa hiyo kiti na ambaye tunasema Mheshimiwa Wetako hapa nataka tusukume hiyo gurudumu aweze kufika huko. Mama ukitengeneza chapati. Wale wanasema Waluya wasikuwa rais waende wasiende. Wetangula anatosha kuendesha Kenya. Baada ya Rift Valley ikuje hapa ama isikuje. Musikae baridi Waluya. 2032 lazima Muluya akalie kiti ya enzi ya rais ya Kenya. Mwacheni kukaa na ile tabia ya kusema ukiweka mdomo nyama ati wale walitawala Kenya wakuja wachukue. Mtakubali namna hiyo? Mara sali sipande ta sekapange kura ta manga sana abala kama toka na aloma elio liavira. Hiyo haiwezi kutusaidia sisi.
na sisi tumejitolea kutembea na viongozi wetu. Tunataka kuunganisha kila mtu. Tukimaliza twende kwa jirani zetu hapa baharini ya Lake Victoria, tuambie ndugu zetu wa Jaluo, sisi tulisukuma gurudumu ya mzee Odinga, tukasukuma gurudumu ya Raila, sasa tutembee pamoja. Twende kule Sugoi, tusungumuze na Rais Ruto, tumwambie tumekusukumia term 1, tumekupa 2 term, ikifika wakati wetu nawe pia usimame nyuma yetu. Twende kule Mount Kenya, hata kama ule mtu anapiga kelele, wao wanajua Muliro, Mudavadi walisimama na Kenyatta. Mimi na wengine tukasimama na Kibaki. Sasa a good turn deserves another. Tuambie na nyinyi pia tutembee pamoja. Twende Pwani, tuambie Ronald Ngala alitembea na Masinde Muliro. Sisi lazima tutembee pamoja. Lazima mjenge urafiki. Peke yetu hatuwezi. Lakini kungina kune gutwika mugwe na gikundi kijikene ja indo kuma Rongo nibethiritwo na ndiunga yao aja kaunti ya Meru arayambiritie kiri county commissioner wa Meru na nyumene bayungira gavana wa Meru Mutumantu Ethingia aria nandi akiaria bwana Professor Jacob Kaimenyi atariritie ngwataniro yawe kiri githurano tuthengerete kimwaka ja 2027. MC Mwetonga gatwire nkuruki muthenya jwa narua ni ntuku inene aria gikundi kia baria bajikene ja mugwe arombi na tongeria kathetuni Kameru bakumbite kwithirwa bariongeri ageni kuma South America na kungi kwingi na bomba kwithirwa bakiambiria ndiunga ciao betagwa county commissioner wa Meru na bachoka beta kuriongira governor wa Meru nyumene beta Muthara na ale uria kwa maumau. I am happy. In fact, when I looked at this group, Madam here talked about women's world in the world. And there is a way that Africa accused of downtrodden on the female gender. And I was so happy to see almost half of this delegation is comprised of our women, our mothers, our sisters. Meaning we want to walk forward as one unit and be able to achieve for all of us. So I'm very, very happy that we are doing this, and I want to assure you that you can count on me and you can count on my full commitment to mobilize the national government machinery towards the cause that organization promotes peace, respect, and unity through culture as a Prof ni kwari na process ya gukuria mwana mwenyi achiarwa. There was a way a boy child used to be received once they are born. The next stage, the next stage, the other stage, the other stage, up to the very old age. There were different stages of life. To the level that my brother is saying, that is the living ancestor. So, Prof, let's retract our roots. And we can do it because now that the divinity has visited the elites of our community and embraced what was initially seen like a way of life for the people who are poor, way of life for the people who are not educated, way of life for the people who are not exposed, way of life for the people according to our friends who came to teach us religion. They stole our way of life and introduced their way of life.
and their way of life is not working for us. We must go back and get our way of life that works for an African. Yes, their way of life, their culture is not working. It has refused to work. In fact, it has worked against us in so many ways. In health, in education, in every aspect. Nawe mugwe akiaria no mbite kwithirwa ari na jaja kuga ute muntu chumbaga kinyo kenda guchenjo de chenja wenga ukenjwa ndienda mantu kuga ati ugeje ya untwire kana kuthia mantu yonde ndaugira ya chumba kubwa tutigwatanirite na county government kana thirikari ira nene na aru tukuriungerete gavana wetu jawe twithinkia atwariria bwega muno jora buyithe ari chairman Onjuri Ncheke na twirire kinaga ubaga batwe kenda tumba kwenesha mantu jo ntwire ja mega ndene mero tuketha twege ntuke kimwe tukaija kara nae na rukunyo jau na jange maingi ni jonda kia kwithirwa nkiona na nkigua mbita MC Mwitonga nkiripotera Meru TV. Urithire uni otu gwikira gatanja kirinteto chetu na nkatho chia mwanya no ntuba kuthura na kwenda kurumira nteto chia Meru TV ni ukambita kathure wa Mburugunga kurombokebia mitambo nonto kuri na mibango ingi kathumba tukuthuranirite na monanirie wetu wa mathithio wa gukari Paul Ngojiri.